Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar chiar tu John Vanal chuanga Mizoram chunga mani kutkoi thiamna le in sakna baka mason nan hatho konga ni tina in lo fathin ten ham thatna an nei theina atana din Mizoram Building and Other Constructions Workers Welfare Board nuaya welfare fund siama voin thengin mi sing khat sangkwa zali somriat pasari anin ziak lut to Akashvani correspondent zonas hangin MBOC WWB and call 2 Labor, Employment, Skill Development and Entrepreneurship Department ho tu te chuan MBOC WWB Welfare Fund noya hian India khwale tuini na diktak nei kumsom pariat atang kumsom ruk inkar kum khat chunga ni som kuatal in lo fa te chu member ni theithu an soya member zinga meichia now nei an omin alom puina atan MBOC WWB chuan cheng sing khat an pek thin thule hei hian fa pani an nei thleng a huam thu soin helum puina bi khi now nei atanga tharuk thleng adil thei thu an soya welfare member kumsom ruk tlingchin te tan thlatin pension cheng sang khat pek an ni thin thu te kumsom ruk tin ma an natna khir tak emo awanga na thok theilo tan thlatin pension sang khat ba ka andin huna zerin cheng noi khathleng pek thei ani thu an soibok Let's the department how to that's one MBOC WWB Welfare Fund to Huangzao takadwan ani thu soin member na thona an seswal an omin gamdoi in dalu an ni chuan an luni atanga chiari ni tin cheng sang khat zel an dong thenga natna khizwal le accident tok an nomani chuan cheng noi khat ba ka board ina ham that na danga duan an don thei tur thu an soibok hengba ka hian welfare member fate le khazir na tanpui na po duan ani thu let's the department how to te hian in soibok Mary Elren K Akashvani News Aizawl Anti-Corruption Bureau din tir ani atanga vain thengin ei ruk thu boya court in thiamlo achantir case som thum pani aom to he thu hi vain khan ACB ho tu te chon Akashvani correspondent hena soin kumin sang ni som ni pali chungin ei ruk thu boya FIR som pasari andon to thuan soya kumin chunga case chin felza chu som pali ani to thule case hui mek som pani aom thun soibok ACB ho tu te soidanin kumin chungin ei ruk thu boya court in thiamlo achantir case li aoma ACB omtrantir atanga court in thiamlo achantir hi avaya chutin case som thum pani aom to thu ACB ho tu te hian an soi Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ania AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in ate Chanchinthar hi ngai thak le chiar theya da ani zanin daruk le achan vea Chanchinthar hi puan ani leang Mizorama avoi khatna tan tlaizong le khopui tran hapta chu vain khan chong tlai khwa man ani tlaizong hapta le khopui tran ecotourism week hi vain khan zo hill station khopui tran a man tran ania Reverend Dr Rosiam lian to chong central KTP leader kalchuakin khwalian ni in he hun hi aman pui chong tlai khwa hian kumsang ni som paru katang khan tlaizong pa khi bul lo tran to in kumin hian avoi khatna ni turin tlaizong hapta hi an buat saya he tlaizong hapta hian tlaizong kunga do ngei le ka pui photo booth enge moza ta omdona tlo tu tele thalak lama tuimi te tan aman hla hle tura ngai ani Tlaizong le ko pui chan hapta ni ruk o chu voin khan chungkai kwa man chan ani a he huna hyang khwajin mi te tan a thlenwam tu thil tam tak bwa sai ni a adventure lam tuimi te tan Mizo history mun poimo tak wa tu ko pui chan tlang dung fit sanga zaruk chuanga sang kilometer nga do na thuya checking road mumal tak siamani a kham bang ching se tak tak le chal moi tak tak kara checking ti na che ta theidona chungklai khwa hyang khwajin mi te le to tu te tan in ti hlimna carnival store sang sang siamani bo chungklai hi kumsang hi sompali kha Mizo historical village of wani in Khozol district chunga omani a Mizo historical village ani angin Mizo people te sun nu le mun lui tam tak mu tur omani le sang pui AIR correspondent Khozol Assam Rifles son Nimin Khan Vijay Diwas Pualin Farkon Higher Secondary School lemzi inti siakna abuat saya he huna hian zirlai thanem tak antel Vijay Diwas hi Indian kumsang kha zakwa somsaria Pakistan laka nena achan hriat rengna na manthrin ania nimina hun mana hian zirlai somli pathum telin zirti tu pariatin antel puya ram mangai in zirti na le ram mason na tura kepen zel turin zirlai te chu fui an nia hetiang lam hoin lemziak inti siak na hi buat sai ani bok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani
Forest Minister Pulal Than Sangan dan le Raiken ko na kunga a Encol Department chu khawle thazoka malak atum thua soi Vena Conservator of Forest Eastern Circle Auditorium Champhai Sakthar honna a he thu hi soin Pulal Than Sanga chuan Sorkan Manrua Bungrua Ramle in Encol le von that chu mi puite mo phurna ani ti hria a Veng him tu ni turin kal khom te asoma department kal tlang masona le project rang ti tur ten forest department kal tlangin na an tho se langai to don ti thu asoi chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani